I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft Survival Games, nadali smo na emisiji G mapi Survival Games Adrenaline. I da, evo snimamo solo SG, ovo je 13. epizoda. Prate kako... kako vrijeme leti. To jest kako epizode lete. Ovo je East, super. Sad ću poklati po servera. Nadam se. Ajde vi se pofajtate. To. Sad će ovaj njega. To. Idemo tu na clean up. Malo mi laguje tekstura. Ali nema veze. To jest malo dropa. A ovog ću tako slatko da ubijem. Nadam se. Neka je tekstura, neka red edit. Imam baš odavno ovu teksturu i nemam download link, tako da sorry. I ne ostavljam baš download linkove. Ok, ovaj lik je sam skočio, ok, super. Ostaje mi cijela ruta, ok. Tako to tu. Još uvijek nisam stavio na keca. Sort, idem od ovamo prema... Ok, pokupit ćemo ovo. Šta mogu obuću? Lik će se vratiti, ali nema veze. Stigli smo do 13 epizoda. To je stigao sam, brate. 13 epizoda mi nekako, već puno, brate. Da sam cijeli život tu. Ali nisu baš nešto subscriberi, to jest... Dobri su subscriberi, ali ne idu baš tako brzo. Pa vas sve zamolio, ako vam nije problem, da ostavite sub. Ako već gledate ovaj klip, ako već niste subscribovani. Pošto sad se baš trudim oko ovih klipova, rendam u Vegasu, stavim malo muzike, gdje ima chestova, tu ne, evo ga chest. Fishing rod, super, evo ja sam full. Tako, izvinite malo na frame dropama u ovoj epizodi, zato što će biti, jer ovo nije baš onako slabašna tekstura. A nije sad nešto ni 512, ali za moj komp je svaka tekstura opterećenje. Nije to baš do teksture, nego zbog ovih srca, vidite, oni su, ja mislim, HD. Da, ja mislim da jesu, ali nemam pojma. Ajde da ovo lutam što prije, nisu neke te dvice, nisam zadovoljan. Ali eto šta sad ja tu mogu. Ok, GG. Inače, htio sam pričati o tome da li se na Balkanu, to jeste sa bosanskim jezikom, to je sa hrvatskim, srpskim i tako dalje, može uspjeti na YouTube, to jeste s Minecraftom. Ako me razumijete, malo sam zapetljao to sve. Da li se može uspjeti na YouTube snimanje Minecrafta na našim prostorima? Tako bi... Izvinjavam se ljudi zbog prekida, ali želim ovog lika da dobijem. Ok, ti si moj, GG. Ok, brate, ja sam sad low. Šta uradi Harse crni? Ok, imam gapo. Ovo je bio baš... fin kill jer sam ga zapalio i bacio od ozgu. Mocraft Dinosaur, GG. Jo. Nije za jedan gap, ne. Ok sam s healthom. Tu flint i tako te stvari. Može. Evo vamo ima tjedvica, otiću po nju. Ajde idem na brzin po tu tjedvicu ako već nije lutana. Mada vidim tu stvari već ne sluti na dobro.
Gdje sad ona nalazi? Joj. Jel' ovo? Jeste, ali bila. Joj, razmišljam na kraftam boots ili mač. Boots ili mač, boots ili mač. Li gore shifta. Ja ću mu se popeti i riješiti ga shiftanja. Dođi sad vama, dođi. Šta on sad izvodi? Izvodi nešto. Jo, bum! Jedan hit. Ne želim da wastam. Da trošim. Brate, daj, nemoj kad. Okay. To on je dobio dosta fall damage-a, ali ja mislim da ga ne mogu ubiti jer on. Bam. Ne? Šta ovaj lik glumi? Ajde, razguli, momak. Ok, ovaj će mene ubiti. Ovo su bili jadni FNS. Ali ovaj je upalio. Ok, GG. 2 gapula. Doću. Treba mi jedan FNS. Ok. Baš sam sad stekovan. To je to. Idemo do spavna. Šta se sad pokupio? Lježi. Ja kraftam hrpu strijela. Ja ne vjerujem. Sad ćemo vidjeti baš koliko mogu kraftati. Tu ću ove dropati. I kraftat ćemo da vidimo 60 strijela. Oh my god. Šta je ovo, brate? Nije humano koliko strijela imam. Ok, neću tu sub ni da uzimam. Eno lik, ok, dođi sad vamo. Ne sam raspoložen da te ezujem, imaš Diamond Sword. Pa dobro, vidjet ćemo šta možda uradiš. Izvinjavam se što je pola ovog klipa bilo ispunjeno muzikom. Zato što mi je stalno neko ljeto u sobi, tako da, sorry, ovaj lik laga, žao mi ga. Al moram, sorry. A ne mogu pisat, sorry, stvarno. Malo je glupo ghost killat, ali šta ja se tu mogu. Meni je cilj da snimim epizod, ne mogu sad gledati jel neko za ghostu. Isto tako bi on mene ubio sigurno. Ok, ajde idem riješiti ovog lika prije deathmatcha. Da bude jedan easy win, jer ovaj lik nema baš armora. U stvari, 5 gapla, GG, nisam ni vidio. 2 dijamanta. Jaj, kud ne pogodi njega. Dođi. Nemoj mi bježat. Dođi. Tek si sad primijetio da te gađam, pa svaka ti čast. Aj dobro, možeš ostati za deathmatch. Op, vidim ne mogu ga pogoditi. Daj da ti berem jedan hit uzmem. Tako, jedan bull shot. Smažimo gaplu. U stvari, smazat ću 4 komada da vidi lik da sam bogat. Ovo je baš bilo dobro fuljanje. Fuljanje, bravo Hazi. Momak je počeo oštro da igra. Ajde. Bravo. Ne znam čime da ga ubijem. FNS-a 4. FNS-a 4, idemo ga FNS-om pokušati ubiti. Nisi ofiran.
Kuda? Kud ćeš u gromove, evo ti lijepo. Ma bježi. Bježi odavde. Ja mislim da je van hit. Neže ga haj hoću. GG, to bilo to za ovaj epizod, nadam se da ste uživali, mi se vidimo u sljedećem, čao.